biduherekeza muri ubu buzima, biradukomeza mu nzira y'ubukristu, bikadushoboza kumvira umwana wawe, unaduhunda inema zawe mubyeyi dukunda mawe shima. Wemeye ugushaka kuwa kwiremeye kugira ngo iyi si icungurwe n'uwo wibyariye. Yezu wemeye gutamba ku musaraba, mubo yakuraze wemeyemo n'abishibe, wasangiye ububabare n'umwana wawe. Dutoze kubabara bituganisha mw'ijuru. Ubuvunyi bwawe Mariya n'ubuntu tugirira, nibyo biduherekeza muri ubu buzima, biradukomeza mu nzira y'ubukristu, bikadushoboza kumvira umwana wawe, unaduhunda inema zawe mubyeyi dukunda mawe shima. Mwamikazi wa rozari, ni wowe wadusuye Ifatimu, dusaba kuvuga rozari kugira ngo amahoro agaruke muri iyi si, no kwiyegurira umutima wawe uzira inenge, kugira ngo abanyabyaha bakugarukire. Wadusabye kwihana tukareka ibyaha. Ubuvunyi bwawe Mariya n'ubuntu tugirira, nibyo biduherekeza muri ubu buzima, biradukomeza mu nzira y'ubukristu, bikadushoboza kumvira umwana wawe, unaduhunda inema zawe mubyeyi dukunda
jambo turagukunda. Ubuvunyi bwawe Mariya n'ubuntu tugirira, nibyo biduherekeza muri ubu buzima.